malungin sil Silvario Kadrogoy and Happy New Year to you from us nga kausa program. Kaya gini ako tel program al rakara 2023 ma agi mo ali nga ma co-host tel program arbora idung magidiregal mo ngali yero pedir issue kita adar bela wa amla sois para alten kata masawa tra dolong ulit kaw sis akra dolong ulit mang ayay gidal kuksel kung sa la Mr. arbora idung mamali tial got el sure gid la rakara 2023 mag takpas kaulan kamusta lang kambes Happy New Year mo ra adar bela rogo ya gidire malunar maman uplamos vedel rogir tiam nombre rak ya wera apora subject na ke kambes digo aisra okay kan gid rogo lo se ngani ya besen member ra kasi sa akre adigi mo surprise ro miura anexel gibem dum ngi al mutun mo ya besen ad magikul mutun mo mura akaw si sak. Dire ka wala ito dik tali wasi. Kami ang artila ka Gomez. Mali mo plan sumo mo kara mo feel kamo swam metiang dire ka mera programa ka sak. Mali yo ay sa diam ko dong may. Kadrulia special time. Ukmem ka. Aul man ka sak pa kasi di ka til ka ma'am. Katangara ka sak na dong man sumuk mo niya sa met mo. Mali mo kulme ka kulia programa gid lo pan. Kung awal muska. Wai sendia pakaman sulang yang age amlo ringate illegal. Ay kan morkol tama kurang sera. Kita tiam lo mereka sande ke do la presidente girela. O singel mateletere ragalmente. Nding mal kloa wal kloa ngera bulu girela PGST. Tial bes el tax ra. Pero magumesa igel memorandum ragalmente. En wal klogan fusion rablum to maklat kagid was alsum gumoras tawang ide ka PGST ngara license ko tutukli kadangara negative mode ada bela al time dia ka adro marak munta sel de bora gas station ada ora alu del 20 dala to se ego de kera 10% mak mas obo audu de ka di 20 buto agel gumdasen dia ka kaltmak magugore mlora olbira lulaw mak kasi kalau may sel committee report, share relate la ang nga gelom sodel. Ay gem ne wal intention ra olbi ra lulam root la. Aknul mak mo rin tiap mal tokol page ma. Ako ko ni mos ma magriga man blog to. Mang wal ko ra edel kategori nga rin tiap PGST. Nga rin tigil nga ra email ogimel telal merio. Among atre tele ta ureri ako balir tira wal dilhara lu maklim klura talbuil talquar tartaklura tarra idekal hara tax tu tihara income tax ma sel 15 mora 300 ma 300 mora dia kaulo molen di sel mo ada ngalel tial la ingwal dulu asi omngana PGST ya kada kada ngemal ngario ra ay telal meriong tunga tax gaul elon milbasen 6%. Ako klangarsel mora telalang mo. Ase a question na kasi siyang applicable mora PGST dekal applicable miral adar ngariyaw dudir. Kung daso ak milunguri mo dak patigra en sharing mang segrik. Al suma kong balir ka watel kong balir ko maman. Ildi ka lumeger o gimil telal. Makadiri haro lu makli maklu. Itirgalo rolo bantrir tirgang al sukum to kada kadam daw derti kada audu dira ngarior tela kada makarani kada tira katella ngani al deblari al may ada ganguk sigid te do adra alla amukul mora PGST sewan number 2 sel tkora refund lek tuku kwasi refund suku makamsuko ang ariol do dra telang malmong mas em refund hindi ko ring hindi ra kalmo niya karigol wasi hindi tirigel o PGST Asuma license ka nga rakpo nga PGST en sebela inventory ka sebela depreciation ra kung bali ka sebela expenses ka sebela tokol nga al sales ay gidil el mga ilme o ultra babier mga rang minus ra akar nga memo harara tax ka el asegil tretan ngutikal applicable mo ra igel nga riol kung bali mong akum da sing grige ko ngitra adal medul sebemul metro mame Ismo di tiang le tiang sera gureng sera presidente di lulo asi. Tiaba yung ngir komer ngariog du diuleng. Como ngari fan.
Dil sumariyaw do de may ngarang business il diak PGST. Kumawari fan. Ako may sila tala question il gira del il gititin men mutra ilaling wala ka ultra kokra. Atara gira del chika ringa wasit. Tial tara ko tul maltila po singa ringa wasit. So kung mga ringa for example, so mga ringa at melo abgura branches. Ingul maskak. Ing mo gira kal hara atak sa segi del transfer. Lend lease, lend transfer. Hindi ako nangyari si Seng YC. Akmo rala ang wal YC. Also kung mga nga at meme, for example, ang nga at meme, so orang, mag-transferingin mo ang aligik. Yung aligik, kagiri mo haratak sa sige din. Value. Kora mo estate tax. Exactly. Bakwa sa igang, ngigal dim la katal do sa dal tukoy akamuyro al sales. Manggarigil wasi nga raw ulumang. Kada dim la kada anor selon thriller tokla adal wasi may the postponer tiya. Lagum da sindir kani al dadura si tikale wil the postponer lagi. Magukore mamsuber tiya al sistema ng aral sel. Especially government tergid rela kambes. Ang government based ra egal record del dologoy sera really a petition ra marine resource marine sanctuary siya tara ko to close to il dilo ra administration el adre belam lo saying ra petition mo challenge ni ya ko dim la ka adil respond giren sa petition wa dil mo oitra to al middle dia ka adra blo lo dar sa tingin dia ka ngaral mo me do mes ra administration en dire wal blade change ra at tele school. Mar sensei marbebira adra ablur belaw arula petition mo ra school wadi le mo oit. You know? Kada ko kelmotel mo ra jaygi del PGST mang ako mo simbara governmental dil lakal ensera ikal grit edo lo mo dia do ngel wase ngaram YC o ngaram YC. Ileng ako na mong tingin ngil wasegal rogul to ko lamakat mo government may mutre lang arulid ma klang arigid am lorba para angar elol mulbasin ara lading girgaw ara lalmem ara ading wargaw ma taksargaw ngwal government older meron ringin mirar other belaw alsum ka sa ingira petition ngiri ra belaul ngiri la government tergid lom dasul wasial so kung may itingira ano ka at hindi ka necessary wol tril telala mo daring sutir dili metri na adal diakalo ngani tel to gira so hindi ka explain ngin morgid ya morar mo ko lang ling ako mesra a report and direct mulwasi adalong okrobela at silubia Ministry of Finance luwasi expense ka ora tal Sunday al sumang ka mabiim mga ligid average of 3% at tal Sunday al angar eruldar to moogi maklay klugro ngar eruldar to moogi maklugro at tal Sunday mal sungo eruldar to moogi maklugro at tal Sunday ngara tru medel tela era atarra se ora estimated cost yar other bela kita silubil wasi average na other bela masukra at tru metelan merio majority na adro ora ngara 15,000 and mera 7,000. Mang akong daso government agirel malgergi klading alam ko singel gergi kran mabulen kada betok. Michel Dogger on el question en giril man mo lelaklen. Al sukum say gida tretal blabo tura al sel. Average ra other belawa expense tira tal Sunday ay ruldar to magim ko. Ikit ka dito lo makarkit. Dia kate level mo araw mil bilet, dia kate level lo mo o Christmas imo ka present malu iba katong mas askogin mobilin ay geng mlamlo dra society the care al because tiay gid governmental lubor niya langalira bulut di ignore ni ako na sing issue ko la meso kal bring it up campaign lang kadam na restructure system if to a question mang at the end of the day statement ra kan mo tiay gid lo kasi
government kita mal-disconnect ra. Especially last year. Hindi sila daw rin sila presidente ko ramal hopeful ra 2023. Kung na so kalguk pring ay gan experience at yan mo rin kadakal gila government ma other below all time. Yeah, kabam sa ulo ay dung at yagi det toira tax hale di waktu kadi observation ng artial. Tiang toira Palau Goods and Services Tax. Tiang yagi do sem PGST. At yagi kita kada mal din ang otro mga rulboy la. Maral maakmed o tutel tialla. Nga mo riyang lamu. Ngara igel basol kita ngaringi destir atong kata ngi malu ngara social media kami sa akakaraw suldas makamentra kadam la ibigin mer elam kada ndir ka ngway siya kita treta selba kumes arngi mal klowa araw reng rablu leng ngaringi igel kuk tomes el kamentra ade tamo to soy seperti al Facebook mata remula calculation sertil dia kalbet klara sa badil mere adul hindi matokoy o uro mga rangtel marguk masawa ta tokoy ralla language ralla hindi ka to ngay di sel gumes asar nga wasi ko wasi nga disconnect naka omes ringil wasi un dios isyu ato sa derngi le sel gumes ay gel karirar ad marraw reng ang amnes sa bela au ngilem sisi lo sis atlela kabalment el girel ti al PCST le la sel domes ra tirga ngawa di blel relay ra white tay gidi temera kau sis akla expectara ragaw lo gerager mora radio expectara call in lo gerager di sel bal wai say gidi endi ngel kuk adul ger sel ger ngay omonger ngi din dia kan rebek at nga om sa TV o sa radio malu wetam no morning akarir hindi kasi ang expect rin wasay mora YouTube mergo siki sel program mergo fast forward rin more sel long hotel se dia kasi edel rely rin wasay misel mo mergo siya ka expect lo siya atra blue mo temlar mengs magim last mo dai kattoy adi point na kasi nasa real ela ka hotel bring up ang balong question ay gel siobay musukura less than $50,000 el ngara el dia kal ngara PCST ay geng ay gal tokoira employees sertir ng sibaril mosoy sibarsel full mo receive full refund tertir selwa sel sugo mangani alen the transfer mergong eng mo subject el mora kora estate tax ng rangkle ulugom ta so I gidi again el dia kasi el expect rar other magis el askra radio ta TV meng ta ulugom truly ako ramle ngani egal dula siya yung FAQ frequently asked questions. Makmay daw tele laygay. Mo ba ilaygin? Ela kaduk mora area ra estate. Magaratial PCST at applying mora estate. Area ra employees. Magaratial applying. So igay gid may sure category. Mergo ngarniya soter ngi. Mung sebe edel wulme message. Siya gid ako mda sa server yang lemu ka to say kami da mora FAQ eda check dilo say ang address ng itiang. Hindi ka away siya gid. Di wai sa gid di subder mergid lo siya sum kamaras tawang ngariya questioner gara katchera license mga rangklel se guktara tletail di gel questioner ata di kal say a questioner ata gay gid ka wa raise at time se di se gid ko kami ngal asa adal amo tibo ko klabe ala umso del tial to le senador ring sira aldadu ra ay galo si sakra everywhere lurin ma gambe na TV mo ring se ndimle exchange ra aldadu I see. Di mo lang katartil wasi obora alla la seksyon telang yung mulmo nga yung matiagi na definisyon na nakarngi mal sumak mistake ka bam sige adra alla arka desan mo correct sige na leng hindi mo lang kaadal subadakal wasi transfer at may mora brother ka mal ubeng ngalgem yung mo harara taxes mela question na ako wasi mal sukum ang kadamora for example ang akmat umoni aldo yung nga atomic Betumo si Ondi Axel kamamal adala yoela otobiti gidul utum so sangkal ngal kila yoela mang atemel ngeng moharara taxes ay ga maklaw issue involve ra tokora belaw ma tokora mang agum dasweng gila la mental motel gibe lo leng sera arbulur tumobular ila diregal ela for example
Templo oil ngari omso de la tax setia itu program na komisa akul. Let's say kira ada ngari omso bulwa say kira ada blo oil selsum ka bare mo understand rat ko. Ika blo oil lo mesra ngir osengem lo banggel omso del ika da bitial to kiri kita omso. Yo asem visual. Selgu rek saigel mondaira adra belum la postra Facebook ma bebira malu ba kaduk ngara drong lela aldo remeng se o se tiang aman mle se el dim le ureme dir sei di lora el mel usia te di illustrator ni lo ase tiagi radial lo aso is bra hatto bar mala lo takara imol begal baras sel begal baras entela dala sel li abla surang la westa ngulme lo lia PCST sel guklo turul mora aigal begrel sto ngara enguk tela ka ulgum ti illustrator ng loy segi magadom das yo reng setia magadom mes yo reng setia lom sodel engel asbel mereka understanding di sel gumes setia lom sa dito la bato rangor etong raw radio el karo usel ger el dia kal kora beldung tata subject alwasi kadu karangaral area tial tax mo sa ngi sel bol mereka yang jago dengan luasing melarnya om gainer ngi tial ngem lagi ngi al angel aven luluger dia rest audience lulu reng setia Mas atara agil sang edimla ka abel masadring dimle tallo sadring ya presidente makri ng sin sadring tial wasing ngungiran mabu nara press conference for example of gura hiromi wasing kadiol tramang isa ngina petition dia hindi ko umdas wesel obora tial badier en sebela adrol trama, lumutaka amang ari. Lera la ulam lorba, maara la kas denggiringam lorba, maara la ro gulto koringam lorba, engkam ngarger. Maltan dia kal PCST, ending manaklen. Price am lorba. Price increase. Ya tara tol gumoy ringi hindi nga kadiaksan matengay kal tokora budor. Kamu other diri nga ka neutral sing revenue neutral. Sengara bulgulto. Understanding nga kasi. Let's say for example, igeli di sila tax el dangar ilang, asel do tuti tiang, igel mo galek kadya kal wala ngalak pa itong wadi bolo sisiwa ay di sila igel mo galek the revenue. Say dia wat ora. Ako say ay hindi ako nung hindi understanding nga. Ulo ak mulgoy ngigel baby ratoil nglawa Mr. Wilter. Asip edroge ringi ngo tiamral definition rai. Legi drogo di kay titakang ra mang lok medle rulsi kang ra tutol gungo di nakpak breka mo ringi. Di gagi di baby ratoil involve rak lang ra adel di kal lowder ma di kal ngara kumbali ma di kal ngara ngarang. Di nga niya father and child. Yang nga atumel siya di imol da isang arngil wasi awak ko ngarak mun sanggal ngalgi el also ko makaw nga stuck sa Kara West for example transfer mo ngalgi mendi ka lutak dia ka belo ruta ringiak munta ngali siya kulige tiro wasi argaban usit tumusugat para dia hindi itumen munsa targaw yung maharatak sila era kaya ka malungil yung hindi na nakatulong sa ilang nga utom property let's say apply building hindi na ka katulong sa ngarang as well subject til met yang aluban dia ka bon subject til mura ay gitu le ika adi kalbu ulo ko erngil gel mention ngia at ko era tiang rang kel dir kambulo ko erngil neutral revenue neutral dia anyway, ngal kapestri. Hindi siya gide. O dia tiagi. Selo sa nga kertial toy, awal ngarni erul sentiment malubang gora urunguli adol girel tial lo tutela PCST. Ngarni sel tara udas ulo ase memo da dogogit el druto no basra implementation ngi edo super ngi edo ngatmok lergi edo rail mol so isbel el urangli tial el PCST ngi sel watial work administration el alwa si dia di desisi bergi
edo maigel ko raklit atul matal malel edo gisumur gid edo gitu gid mol gut makrito maguk taraw laso akti ay gida to ngi ang ari ara ako kong ede ari ara adul ko atu urtila to asi me kampesa even though agi ko ra malat kilgil tel PCST hindi ndagi po register ngi agi wasi sin sangani option lagi egi mol malngartial CRT eki mo suber ngi eki monget mo kermam malgol so mamekim transition ng mamon ngi langal itangali sa digital option ng mam sa egi da uktara ulasul elgara bul elay gitu mengarngi awasay waisel petition awasay no ba sertiang se petition tika da siobay over 400 ala na sa ngani elmle lista igel for concern sertide ay ngarngi ako teto asay dia kal plan matambal na economy edulu trol ngas aratax esel mo si atax eng lamu tel maring la economy mo tel pick up len ta katangaryo edulu telo order mer marti mangaring isel guktara ay kartira ay kagi lewon na isutil wasi mal di maral mo la baba ara la klalo especially akira roid commute mer orior mera hospital orior mangarang tiang dilmu tel makring la igek langar ad langar igek kita lo bangela ara laklalo leto asi already ara laklalo dirga kal tau te tial PCST ara laklalo am nang mas ara 3% e margo engia egedel mu tel ngutial mei ngarba beti am na OICC al mu tel tara misal ya imo ang mga important point to remember kasi kaya gidel di maral mo mga aral ng okla adya ka lungi rubelaw el al time el rangalga del lang kam la kay top na rubelaw bay mga gilungi sel ludas ra ngi ato say namo gidel tuwa del moro siga un del okla Olen ay kay gidel rogul to ko blata bas el al medel lu ilbo arul lid mang arol rubela adia kabole ruldart tupay rangal rubela mlatu dam nam to ruldart mar mlamad to nam to ruldart bumbulgulo asya bela gugurusi o madri at this point in time direk kilkmok legan mo close to ang lektirek mo nadura tara akla adra close yo bay en wase selm dulu asya PGST charge ngara 10% sing inclusive exclusive leobora let's say mora asiel mo mara $20 gasoli selm dulu asya make puska $20 gasoli en kada makararingi sel print rira misil $20 dabo tutto puska mutum lara $2 semla mo se tomelnya si obay lenga kadim le $20 udude ke dia kudeng ngarama kwase olem la klurtal bli e omla ka sang toto klar buli salam maharar sil $2 mang akumdasyon dia kalkulo sel obora asiel ra gaby rai en muchis brasil sel price tag au to ay gerogul ngar elelap sel gombali mora kablement balsung homlar $10 gasoling ya ngaramong ya ari paskaw tiagi ti adra bru al sum kamila rara o del bondel el brazo klim kluk hindi mo lu el bondel brazo mo klim kluk amo hindi ako de kluk do dem di brazo mo gegre bela mo ra la kasoring ra shen en $20 long di $2 te double garong di akal paskaw leng mora kabelment ding ngara sel tang ngasel misil magdi o sel sige na dia kalkmok la bela rogi ngarim kata ko tok kasi ngel mas o den wan mo lasi akpara ra blawang ito nga 10% ra blawang ang lagay kaso ko la tama matamam ito nga 10% ra tama baka mangwa ka boy confusion ya tiang akbal akprigol ra mangaramong yakpora Hawaii akna training mo ra Hawaii maldir ka bloringa igale digital camera nga kamera meso akal camera yak mongol mesat kal Sony digital camera makmol mes kasi mangore malem makak mura ududer yo kasi lai kam na mongil malmol ba akma wore mol marar tiang akpara ya hawa 6% sales tax mal dia ku tengi tial ngar aral tiang dia kan do tiang aku kare ai lek tax mer tiang
akmal kami kaldude bakit tira assess ra 6% tak tira kan dim na nangar kasi kabudel way sige akmal matangal as kay dia ang way kay tagar amlor arwa ya elang ari amlor ati terang mata masih ang waran emergo mal ligang emergo ya bilo sel ara alu sel klungal alu lular ngi ngandu sa sales tax sige ya tax sel sige yang angara alsel ti ay gidan Mula mo diyan antap. Melang waya sige sel obo mo ara before ka mil ara di ngot 20 dalal aru ulmong mergo aptulo ma say sel ngulmong ya tadi mas kakalu mergo ya sel tax ati mo tir lol to bodring alsel si ilan dia kalau omueng kasubutal wasi adit yang ngire mel sum 20 dalal ngire ngani tax lomang genti Adam di na sige da awul mak bring it up. Ngani adra siya ba direct mil super tiala. Hindi ka necessary. Tila dia ka lang ngwasi. Kumongin mo nguyur sila, mandi direct po tatsiri yan. Kumongin mo nguyur sila, hindi ka dura ka ulwasi. Tikida ara lablang, tikida taksiri. Hindi ya. Siya mo siya, tikida ara lablang, yung kira taksiri, sila mo ara rin. Ang aramong itong tatsiyal sige ra 5 cents. Ra kasoring. Siyang nanaklil tak. fuel tax Hindi, yung fuel tax carbon tax Oo, carbon tax. Siyempre, 0.5 cents ra 1 gallon. Bisil mo ara kasoling, siya mo ra government. Siya di mlakatal bodo tong li. Yung ultura al sel. El asa kita question wasi. Hindi ko mo nultuti al PGST ada ko to din memang. Kamo mo kasungwa mara dato klug ko wala bata extra 10 dalalo manggil sel dato klug. let's switch nalgiri ra LR adra obis ra tax el why dito concern Miguel Blal boys ra at ang giri ra galect le mal te elir elang galect el may emar ko ruli say gid information sheet el base ra kay gid el betokol ngara mangarang kira ra adra Hindi andim ni sige ako ram ni sokal ko subject el bring it up. Kami ko to bora. dia ke erbo ra idung ka kamal masaw le kam le bring up ra to ra petition ungilo gulmasa let's say kada mertial to ra 2022 kata mlaringi sel el petition ra to ra Palau National Marine Sanctuary ma petition ra adra pension plan ma tiagi to ra pension plan ngal sangal ta bagik ra tial pension plan lual tamaamalar tial ngal atala udo umer tial ngal sang sela payout ma tial masada PCST mendira ngariya petition ra PCST ngarial mutel baby ra petition el digal sa do bade ka Petition education. o ma education mai ga el mangarial mutel baby lakmal aware ngil baby ra petition hindi sa igine ela dia kasi ay stop dia ka la petition even though ang adra mga takledra executive mar legislative ang may altang adya kal loto di say sel PCN adra pelu got continue di sel nga nga ulas we have that power to petition to our government mal ngara kempor kita adra belaw malu baka assemble say dia mal giya di milisi ringi na kel time mang sugo mang koramo asay jakal take action let that not be the reason ka stop ring giya di continue dol altering del sugo man dia etta mamdas lo asay gida dia ka dom tabay kal toy yaro hul toy adi yar adra blu adi ko ngi kal tira marulo say dia hindi sel toy adi rek lo tira ka one thing ngarngia kita adra blu suatu make a change ngarngia huk kaum barang arka ora toy mung CBM mo nga ingar ka lo sel petition even though dia katwa Blue Raw France are famous for strike detail gi mga naklelar adra blu o tua mister tire mora pulara magatugo mas strike garni engko culture sel blu way say gid makabalmenta ablo el end abet mga adu or tirgel wal organizers el trial meet them
address ay gel concerns ti. Kidal tan dia kasi el malubeng a trigger point tra demonstration at telgi ben ngarbab mending kita amit ringi pat mending sige petition awal tiil sige dulu ulit mutingan mo na kamal menito. Kamkora. Hindi ka, dire ka laguk, tara, akundas weng global goal subject el protesis beringia ak mengui wasimbung himo metiga ngil wasitial sports belau a obengela balatik belau leng kedi mora tokora yakyu embli vital blue ma vital blue makora amosimbara arogul adem la moul tuila ul deswira tokora balatik leng kotokora al tim mangagro li tim merko mal tim mangagro li tim bago mesra tokora sports belau mal na merio ilang ngarnia basketball tournament ra blue belau ra hangra ba ikal bek peding la hangra blue rolo ngarnia aksera ar adlo ngora la ikal sports recruiter abuy gram da lain me usogor ngar beedma abuy gram ngat maun mo usogor ngat pang abuy gram ngat long mo usogor ngar akum daswen tomelia spirit tra sports ra blue belau leng tirigel egel ungil besul state rua oreor adi mo ko tial sports ra at any given day leng sel bodo rula timbrigide o agide adnat mau adi ako si adre mula egel rula adre oreor itirga mara spiker kau mabatter kau magur bangemes ka uniform kau takara basen mora kuranta mundi omo leng lam temala system yo to trira recruiter tir Betumara legal bulu recruiter arungil albudu lo sokol bui. Betenda abel timra masisil bulu. Ya tokora sports bela opi. Akora mal kanson ringileng. Betol do sadri. Tila sel to para Major League Baseball Miguel. Marwa NBA. Elati lagi do ko ba olo sa ungil busul mal aplika ta temnetral address ringira igal sports league ablo Miguel. Let's say New York City. Marwa Los Angeles ay big market maraw ati mari to kaw do derni tirga ka sa barya free agent tiding iti 3 ro ko yun mata luru ringa create luxury tax sel luxury tax awasi klunge la budget trakaw mobile do adra team let's say for example 100 million al sugum gangalak say et assess for every $1 million sel over say al assess al akmong $1.45 million against the say gidan mangwal ko ra all ka bayar til say di mayor kami wat so kami ligang you have to be willing to pay additional tax edi regal yor raklisi el team misel bol mereka wan season yang obo trial gotel momlara al madu dia kadil ngel mara angaramon dingel mara malara al madu el asel bodol mors ngaringa telem ka gotel momlil ngari tirgem la mangil truk madu ulbuigra amriga rogin amo blob eka gotel momlil tungil tingel swam segida dia kargit hindi ako la kargit kringileng amlet tirgem raptuluga blay madris eli tesendra mesets mak uyui luasia blay madris sel high school tilobdri Falcon High School high school Las Vegas. I see. Ako nagali say Amlangwa uniform ringil retire. Siya bulgulo si sel dalabi sel nambang ringi. Adi merkol made sel gym, baru ben sel gurand, il dia ka mobile ringi. Ngari sel mora Pittsburgh al sil setemla recruiter ngil mora Houston Astros, sel championship team ramrige. Magulo mesel se soal tatsa tokora sports belaulen. A Madrid o tin mergido rogul wasen dia ka sabit. Di la ka bagululi ra olel malamalt. Ikindi mera malengel o itia sports mo margele. Dia ka ulo bangal dia ka end result ringil eldado. Siya dim soal guktuli tokora sports belau. Dia. Go ase dia ka bala tixra man masu sa sports belau. Ngayon siya tiyata peraw. Kumalawari ulo siya kasi, mang diya ka ise.
Hindi alat yagit. Hindi ka feel toko era sports ang nga toko ya usis pa toko ra politics. Kita atrabela malulsis pa sa ikal toko ra politics. Titan admit ringil wasi. Kawa ako tiaw sel ko ka analysis ng arte kasi tim admit ringil ka kasi kawa mlasois ra politics. Maybe ng adya mo ngay detail action sir kaw ultira ra politics sir kaw. Ak masado wa iseleng akmla involve ra hindi ka kadra news interview ra ma abtokol tokoy motma ke mala saing ra petition ra all nga ora ra mala petition sa tip ak kutmaklia pa bier ma draft ra message mga naklet tobal sel say git process ra ko klet say gal tokoy ra petition. Yak mau realize lo say udaswa malungil at umarang hindi nga ata ako kanya reason sa hindi ako sa ingani. Bakmal di mo kulli say kitel tokoy. Leng kita ata kakaru sa guksa mo tang reason ra ata kal say. Sewan. Number 2 sel tangara kata oil ngara social media kata manguywa. Kata oil kamtigara adal consistently ang provide ra at tigingen LCM po ra idung di mesa nga kasi tial to yung large reme day in day out yung sigit mandiya ka mauwi it's so predictable a politics sigit marada nga alsay masen dula sa to ra igang aktia ang sabihan ulugom sabihan ngartiang put baklia ako ra ngaraklen program, ang research paper, ang MTOT, ang mal evidence is out there, el prove point ka wasay, wasay. Ang ako moral wasay wasay. Ela tiagi del tokor a PGST. Di ako na PGST ak morsel concept lo mangila tokor PGST. No di ako mo kare wala tik tira presidente maradra kabelmen. Jadi mo murta lo mdas wala siyang malamal tokoy. Maltang mawngir ruriul. Dindim la kalungil klawat. Isur nga kara PGST at ya kalungil klawat. Hindi sila bolol tau tringit tumne disregard ay gagid rogu toko ilang. Ito asi, hindi ako mo ba natik sila toko tax. But di rirul tildim lamal tilmongi. Mendim na hindi sila kal question asi. Kilot smodin mo ngilang beta subject. Hindi elan, di kaya toko belaw luwaisi. Mati awal ko ra mle tilo ra left mo to singkal presidente di ako mo kare orgid. Nga di rumur tirgira lom dasuri. Di kum dasu abe bi rata. Ya bo dorula to ko waisi. Waisi. Kerdi rumur morsel kada mtengel wasi. Ko mga lebe nga ko dala karang di end result ta kumral wasi ngungil. Kada mo research principle ligit. Ya kum dasu sia di rut ni tiamang. Amondar kita di kal mondar tial la mondar so de la. Hindi nga niya question tol. Sisi kada labang arabik chins. Ako ba tira mal accurate observation din. President ako na sang aware tayo dito. Lakmo ling lakmo lo say kata soy sa barangi margoy ome sa tele sa mook lang ni. Mang madangal wa say tiya sel mlara niya public hearing ra Senate. Raw era lora el mora augurura Taiwan. Ang mal dili say git. Leng ar senator sa mal wal kora mle tamil lagor ngil wasi to ka real mo ngi el mle pointer tira wasi may madulu telo meset yang el lagado di presidente mal mle blagat tigingel wasi india lamo wabla bol brek om sodil kadam lango mle karbelaw kadam la rulil molla mandia ka dulu tel ela bay dio sengay dani lang adi ko hada implementer ni edo mesel wasi ngara sa pwede improve say gid ya mangga kal to ra balatik sing ako si aktibo ba say gid lugora tato era to ra sports legumes era to ra sports belang mlawal lobrius el mo obreg ra balatik se al beber a time de bora lecia timra amadalai adbo ra basketball court ya todo partida de albuira amadalai Batumo accord at the end of the day lang tumo kay ni mo ra gel no magel hangartir mang lembalatik sa ul sige da ko di na sa kalbi ko to bora subject lang
بدأ لالو البونغ كده من سل I see. Kaya, tara, at wala idung hindi ka nila kaltakam ng malgoriya ka, no, Mr. Ngi at tial, lobre ka holiday season, tial holiday ra Christmas sama New Year. Sel rata malgoriya, walgora, kadam lo, soy si para Christmas, el mel soy si para a New Year. El dimla ka kora mal flow, kadam lo sa dis para holiday the top of ngani accident tramlay. Al umum niya omli merro mergere lam niya klakawat ngima. Ngigel kora hindi lo al telemal du kora omili lamal umang kukora pagale lamlay ma lara restoran de momrek. Dimla ka ay gidel tokoy. Mang ngungil arang udrengil mesal way say gidi. Kora ngot al teretay el angaling Sir, ang mga artialt nga ro, alam lang niya, nila hanabi, ma-arrot, Hindi ka le homemade. may sige, homemade. Hindi ka sal heavy. Hindi, oo. Di mo na kalsal Kora. alas na 2 years ago. May say- Mal ko na di, daswan na lobon di kak, mong adro mo ka nga ng klem, di mo mri. Sige na tira kanto ko ra ulo may sige no si hindi na ko kaswa ulo may sige no si ngaramang hungil. Hindi siya mo so usubilo si tiang au kora be esel tirigel mga karel ngal gamlami magklow lo mo hanabi. Tirigel ko gul mo hanabi ko man hito hanabi tir lam mo at time. A generation sa ma omili ma ako ka interest ra ang mga karel adrel. Muay sing lagi red akong daswa sel lomsubri liya Ministry of Finance. Society bela rogira mla murmur tra toko economy. Mla modia ka obli ilbo mingalaklen dimletin mo abandertin May. Dimletin rulia parira makasakosra blirir. Motu aklar bui kuma ayge slowly mla diminish. Leng kada mla mo gergikra dimle ngarong itu bulu tomklat kigito asi tiamo takay blul adel bod kiralse. Betial transition de tilur al sela gumda sen direct al malme megra cloud impact al meri kita rogui kita tial dir kum saado ni dimla ka kora blul adel rogi ramlo celebrate makado kita problem kita kada ngara internet makado mesra Australia mo bubu mara kita sera li tarak ako tutoy meri kita PGST kita amle Saya amne hanabi. siya hanabil merbela PGST sel lo de la raga kita soy sobra bring el tax mong ako mdaso sing other bela do ko dile kam lo lubangar klangar tiro madan ng clearing ay kal subject el altarak awal lo bigid el molangas ergidra ngod el blue adel diga katal dangargi mong a transition amring nga ka umdaso sin transition amle problem bring Dia kan tu bak mo mention kaya gitu ko ra kada so is holiday season mention. Kita kan touch ni. Dito yung time minister rahil na mo miskina o ura agodal maarol. Tamlaw ay sel lomes en for the first time en moklo agodal ra aarol. Suwatan mo rin siya minister sel na may hindi ka tilbas kita number el mo. Suwata malu tal administration litir kaya to ka dapat tokar malom sarang rin budu aigal analyze aigal logo mengiril melot to badi sodel tial tokol wasi ulur belaw tiagira amne rol tiagira amne godal tiagira ki mo mesen ngi ngraw ul mangway gidi tiagira mo alabulel belaw trak lo say adil mo lolomol mo say ngari o ay so ngari angin government girel say hindi kasi wadal di acknowledge ngi wase let's move on. Hindi ngire dal siga ul margo wase mangarangir kiril. Siya gida pikir ngira ar adal tira angar olbira kalulaw. Akiril pikir tial tokoy. Mar adal ngar administration mangiril pikir tial tokoy. Ngira dal mo matangalel wase mangaraw ul. Tial out migration tadi maklol ada kung akira belaw dia ka adro mel say dia
Yan ang ngari nga imo na to ko diri kal kulubesirin so kal di mo tulin PGST. Klinika dia ka. To raw guru raw lur belaw ma dia kal to raw guru. Ay gel kon balilo kita guru la dia ka expected at PGST. You know, dia kal applicable. Man dia ko dingil was mal suko ko for example. Al suko mag-clinic. Hindi ka applicable ka PGST, sil 10% ra kut sa mga ra. Mga ra ka mo harari. Let's kung mo sa kar marokul to ko may. Hindi ka mo charge ringira. Ako ra mo rin direct mo dak understand si timil ka lang ara olbira ka lulaw. Kasi iba ka clinic mo lakal hara. Lakbol system. One exempted. Foreign organization exempted. Marigel exempted. Mumlagyak pati kan gilwas. Ang aram hindi mo nakakukura si rather maabul. O mga PGST, malakang mga PGST, marang exempted. Nga nakakaraw sila, kumbali lultra kar, makumbali lultra karbo. Yung ka magaling mo, smer. Si MD Olsi kan din kani. Ako abeto kay gel nga sila la makulingit la government tulwa siya sugumong katamla mo sois para alsin. Hindi o sis akla gel dir kumulmol. Lebeto kay gel makadiri kalyak mo doon ni makplakar mo kumuli mo dak understand rosi. Ay gang kuk mil garang kada ada doon melme hindi sois para malengel to koy. Le self blel sender ngira sel gotel blel sender ngil ultal papier. Adia kaligay gidol dalba. Tiam lor olbira kalulat isar. Mumlevat mo PGST. Esel bol PGST ay gagid el baby rato ko el dolo koy. Ay gaul diswel olbi, ay gadia kalul diswel rumur. Litirgel adra FIB ma rumur ay gal to koy. Ari lil bat. Ise to asyagal blura adra gil dalbang ari nga arise. Igid ang ulme isar el mo PGST makumdas el baby rato koy. Girin mo ngis model hindi mo naka address model merge. Makura di ngol mo risay. Ela ka mo sel so amringil subject. Beto ka adiru bersera 2022. Kitchen lo mas abe biringi. Toko era a crypto. Mandira gal tilaw to. Mandira gal tara toko Klo ulgong ko masawa daringi yang tabto kal ada dire kal jakal Understand. Ma ay gel ko mle administration sa ay gel ko ramle revenue generating legislation and law sa bilil putmok ra ada kala 2022. Ngake erpora itu aku ko mesel wasi. Presidente sa ngartiat tan nomre kal Sunday. Yang hukim lo highlight aigel accomplishment ra aigel ministry ringi mabibira programs mother style challenges ringi amne face administration ringi dimle swat lo ra adimla ka emam na gira del mamle ungila tong undo sila o sigar presidente gira lo asi sel no sa 2023 ngarang mesa ngara al 2023 ngara ko ra mag-cloud programs activities do meseng el guk ngoy gidro to brider tial sila so magduk ti gidro mese umla era 2023 ang basically the administration na maklo ray beto ka ray gel maklo bill sa chairman revenue generation amla pas si Pedro mas abebi ringi ay gerwa corporate registry digital residency ay gay gidole tokora babes ringi hindi sesel ko ray gara tokora finance ma beto ay gerwa arbitration bill so diagi isang clause legislation
elmo 12 al 2023 adi imol gisang toko era minimum wage segi dia umes sa saringeng akum daswa at toko yang ara olbira kalulaw tira adrablu mo ti adrablu asi pol toko other than that then daka gisang clow toko il kirelsi sebel wan rat toko il desar siya asi olbira kalular ilang leng konstitusyon kita albang serwasi bekel trum ay merra ya gera mo modar serwasi kada mo review ra kampak tendia daka kampak I'm sorry a konstitusyon na blurbelo akum daswe sa gid resolution al agire tuwa el arra mong sebel lese e bodoru ringing moria senkyo itirgel mo mengil tersay amo sois bra 2024 el mo mga mo kasi gid lurio say gid ala dire kal gid ala omes ngi one raikel maklo lurere la Ma reapportionment. we apportionment tool maklo dire kal gomes el mokat magil la gubas dire mal maklo di bay ngi to era social security mato era reform mata reform ra pension plan kadak mo igel nga president tamal oldo pa igay hindi siya lomes ra ay gam lang umaregal 2 years olbira kalulaw ako ratir ka kalpol ngalme lo mes minta ka to ngel wasi 2023 temo provide ra reform sel nger tir gire la ay gal tablo major programs and help retirees al uben segid lol goria Mr. Wilter wasi tegi tal ba atel tirngul me mo ko dilo se bagarngin mo nguk man mo tiro clear o se bagarngin mo so I mean in terms of our two of the leadership en la avia mal ay Gomez di ay kuk fito era hindi kita mutir mo merikide kato ko ram neswan ko ram raw do president hindi dim nakatsan mo touch rin so 2023 ang sel arangal gal belaw sorry ralis arangal gal belaw sorry rablay housing ngarnya urera la kawal mentigil say la dia kan ka desa nga tial bachet ta ka desa urior ranse ma ka desa ngam sisi el adu el top dra olbira kalulaw maluma pa president mar adar na to den melo say 2023 ang suat el gilungi ate al el mar adra balur belaw magada hukman ya adra opportunity ay gay kita kum ay gay kita igel toil outside tial kita dim sa adra gira bekel o ngigel kukuldas wasi so ay gay kita do sa adra bekel sil sengra PS el mara me mengedet tiang Ngara ka mo ko say gid. gida Le ngaria rangal kel soril to dra school merbelaw. ay si Din digal sin bekelo mangede tramo club adem namo bi ilang ngaria rangal girim. Digal si de sierra imol blay. rolen Ya da tungo atume del street hara tax. Cha ay ka gora di ngaka adio ay sira tigal adal hugo kya gid rogul wase. Ngaria besil memberra. Ako si sa akl magi al sila el albuil malu ben kotan kotan ongir albuil lagi mutu visum ra program ra. E direct tiagi el subject ra kami am lareng sir kamamal basaw ra rangal gbela ul kay tabtob del kay tabtob del kay tabtob. Exar tira amrat kel mutu mermi. Sigida maka tiap tol mondar ngal digul gorngi legum dasul wasia bela adol tira karo ultilo de sel mele with ragar madat. E diak bole rul dart ngal gamora head start. Asum tedi dart madrengelela diak do dengel wase. E me via rugi invertir agut makitri marati merir mardarir. Bagale lora la brul mabaaw. Bak bangat mokra tial TMC nga kamakambes ma tigal biglong ora tiya ikaw masomal mo rakwam len adr belaul nga rakwam al akot tul butol al dalira adr belaul kira tarablu sil dabora imol bulu ya ako ta sa brigal at tilgibil mlamo show na si ma kwam di kwam agad bulu si adel ngid bertim ako ta siyang gira lo gira ti hindi nga tiyang hindi dol ko wasi tilga makarang ako ta siyang kadamlay ang lakar si le sel secure ngat panga siem na girel lo lagarap trira de belaw ro leng diak mo bes al sum te secure ka benro ngat pa
Subil senkera sing elector ka. Subil senkera delegator ka. Subil 3% senkera president ka. Ildi dia kal kera bulu. Sigida agira del kut mukli de mo ngwa angir til wasi ngaram kom amangat pokor kom yo oitia. Ato ko Amerika yang motherland. Tial el beluad dam togod el girel. Ngaram kom amangat pokor kom yo kera tara bulu e. E madangal tril wasen soril adab. Babol tamila senkera takesta bau tutir. Al madan adab yang bebedgir. Di gumda sutial beluak kuklora sen kioma bada ka mangeso ma angarang. Ala ka nangaring batar besu. Magi mga tbok ko kamam o ay sa kumilo ko was yagi yo trabes kamam el mga udra sa selo duda me mora kwam el mga du urtir. Yo ger retire mo broadcasting in live me ada belaw ro. Lengira del mo understand ni. Ngaring sister nga ke kampes los merang algel mo temdor amerikel ngi mabil. Mal Dios singir. Yo así te do por tirge de galutme. Le klangar retir. Al bebi retir o am klungir tirgal bebi na. Game galing ngalwa. Ya klangar retir am la en ala resel expectation sira destrir. Mungila blirir ngari aurerir ngal gira ngara school. Igel mlebur ruseder bela ora 1994. Agum das abelam la feler Gire del moga cargere embesalu así. Ngarase el fault bladder li mar ngal kita makat bukar kita mukira travel. Le ulgu mga ejer ga dia ngati agin egal adim la gome. Di kam lersel time dir ngarngia a hope. Lu así apera de borngi que mo builder ngil mo. Perdim lo bara dai sera gagidle barin sanctuary din dia ka bara dai sera lifestyle. Siya di so kalduli o ngiter kami rogul así. Balang hari ako na karami udo swi ulgira la ay tiagi del subject ra rangal kalgay tabto de modia kabirrey. Ya kun ito kami mo dewan mo ra kambes mo dewan mo dewan mestial blay. Ano be bona Facebook mo all taw de swi. Ya gi all dakta kaudas wen gire del urrangali au de swi la blur bela mo imo. Gire del proud del other bela o Maria kier bela. Balu be del proud del other bela kier ablu other rogir. The one or the other and gire del mo understand the hero. Tungol meritiang yang ngari ako na samel bog emdong e modo. Ay dum kapan saul. Meral lungil to al mulkoil tirgang arbe bil rigi kira outside. Masel dinang arteng eta nguk bote ele dal mom kadam mau sweet. Ita bebi no matter what. Eta other belaul wai gi de emlari au ul mtemlo. Ang makula ul. Yang kita dire kan nang ligi arbe bil retir ang aras ko. Ai sei gi de mang ngari ato ko belaul diluro nga imol masa ul maklor mutat yang asirong ngal mela kadibol retir bon ngul de sweet. Sei gi sei ul magi mar murtil girel mang. Ai sei. Agya ureng lu asu ulgo mangarnya gi sab akli. Ai sei. Girel tiar klang argi da belaul mabluwa. Sei gi. Future gi. Ata kaman sauler por ay dum. Aktire kalmal di mo o menang asuli uklang mo si adal mot makartial niya ako el sure kausisak na e di ba kum ter kamama adal kausisak la tirigel tira technical people behind the scenes elu ulat te diola may gagil program el mga tmok ni top de la bekel Sunday may gel bekel program la yakuri moral may aktivom ter kamama dirigel mo utro ureng ramal ungel besera happy new year 2023 ele kor kami aku next week, may lupa pa nga sa program. Kuman Happy New Year.